God acho que toi ni agagos lash que yang bang na que alu ni online sugiran sa sin tingin que gagas ko taga samra mo man yok na shell dal. All right. Ano kaya kami ya? Ikaw wala suwas kayo wa? Namnas, Sherry hindi na kumagan long. Ikaw wala suwas kayo wa? No. So much at stake. There's not even a. I don't even. Şükür giden çünkü liyele. Namnas, ifin maysa stil Sherry nakatirash na mit. Masya nasikingan si Sherry bang. Gas in goal. I shared. Gas in goal page. Hindi long of audio. Namnas, ifin maysa stil Sherry. Tama, ikaw. Along po siya pangay. Nag-share na kay Casting Call Group. The long of audio. Okay, alakalan. Alright. Kaya nga mo ka na ako nag-invest na mid. Tigin. Let's go. Tigin mo lang. Akan lang, kaya. Okay, along ko. Living friend, kumulong. Kumute. Okay, ako mute. Sige, bigyan siya lang along. Along. Okay, wo. Tigin siya na. Along. Alright. Kaya kada su fast na vet na kaya oni ni gesa skolash ngay. Tel şukye den aşon ka onsium suko ko onin onge bugün ona ba şukye na. Onjim su kaya na bugün buksim. Onsium suko. Baka masidagyan. Be. Wala di fakka din ako lang na yakla na. Ay, siya okay. Wala lang no. Ay, mga improvise pe full siya ngay. Ay, gusto ko gating ginaan, tel şukye kadam dayak pa ngay. Okay. Ikaw na siwas ko. Kung naman ang kiaslusan, sugyan sang unin dayak skolash ngay, na gidam dawag, akfashimak de akfashinaw yagon. Ikaw na siyumrina, sinan holulu. Ekombe Chun Simon. Chun kumasyo ya. Alvin O'Dowd, Pin Oregon. Kasasala. Ano mo? Yung Diyos ko malom. Nawalap. Pero siwas kayo ba? And we are kikasin ko ngayon, bain ko kayo and we ko wasin kaksakin gat kikasin nga. Ikan choose na kayo pangay ko sa akin nga.
kat matayanin kain sisin sike malutut mas ke wikingea anak ko sa kanilang tamo Shirley le Mr. Frank tigin sena pa uya ke pelsingi mettigi kadak fashiona siurik malangat naknas kat tagani pastla ang sige kasalal vakat fasta met wikak saklaja katagani pro kat fide pasta yetum kat flat lash inleksina kaksakin kom kesben yok lang silom na ses kom chetuin kashikat Eurik makin kat kadinalan kalan saplom kat kulang malap na sium ke kom pe esika na ses kadin kain ngayon fakir ke kaslom makom kashikat bukana kemalutuda kadin lash kakin na yurin metlash kadin kain sisin ke metliti ina na shrine dam lausha kadin kain ekasek malutuda fall na ke mas talom kat ngisesium kat papatamash in we got ke kasinge awi masham sham natasha mana ke wa magfala ke alas okay oye ke fa clash ke kaslom in madal fall na ke mams masta ke nanak nas igastam dan in siena ke wa mawigat ke pelsinge ine elangak pe ke malutuda en makadef todo leke ke mulin matlash ke agata yelash kosa kirklan ngan lom mal matalom in kanikastam selos ekat pregelos pema wigat ke pelsinge katya wigat mam dape kimnasla in lomse kalomono kana sian we be matwiyesh ma we be kargan mistelan fela kat pregelos kewa we matalanlash nanaknas kat papa akay kat kadin ta esam kimalutu tala walela lom nasil Ephraim kapin Isaac Jacob the Honorable David Solomon makumtiena eklana ekaya kamsingi kalitu kom no nakat mahul siya na banang inak kay kat kaywa kadina tala ule lalo machikan dafung at kulano siyong kipelsingi inorek magin kat kadin kain fashnamet kaya ko lalas ki programa kenwan na dum Jesus Christ kat lalfung ila mistelom ang mo mefaan ki programa kenwan dum kat fakulo malap na siyong amen aklamalap no chele ngay flonat pala na siyong kumin kite fall na kin na ke introduction lasa napakadakulan ki tawa ki nakataya ma aspe yorosha lumala Okay, dangerous ko kumgulo. Kita ayun ba lang ngayos ni Rollum is your friend vinan confirm siya federal wego oh yeah Des Des Moines. Moines for Lumen Frank vinan Des Moines nga ayun ba lang zoom Klomalam Singat ki Pellago, Klomalam Singat ki Osimbo Walacha, Katin Sivilpe, Siesin Siege Gastenga. Na banang na yoking ang la, in wipe metwiag in lalal fungin sine, in wipe kalan sa po, orik masingi. Na orik ma dia malash, agat tagay ni Siesin Siege, in tapak na ki finchak si fan na, ana ki sokas sa umarik makinyak ko, ako kinasish ki oil and gas and cola, osha in time na osha. Katagani adut tudike. Ein pain gumbe metwiak ke gas sine, we pe los na gwa mai taga pe polo wala pe ke long in gas station na sine. Maingen marchiga lomalap ke pel sine na kewa. all right Lumen Frank kumgulo ina kita show ni Hilo Hawaii neral tigi sena nagi may fact si lupe may tako yorol be tigi sena belo malom Kay glancing God ke mo lash, labege pelwo was lash makadin si beta kaya ni kikishipin gas lal in fact at yun yung mamo kuno kon lash ke Facebook page lash Monday daw yak tarisel Sonia finan phone pe fin by lash phone pe kuno malap Sonia Tuesday daw yak Selena finan Honolulu kuno na Sumberina Wednesday lemon ski pare ko siya tari na nagyarunom na tosto Friday that te balona o de interest ko lang siya kay Tarisen simpay pangan March ke kuno kon
Post na kay wa mawikata ne kay wana siwas welcome ke kuwas wikat pe o ka English ay kuwas pe na nakmana wikat share ye pe friends lo manin mo ko wikat ye. Kita malat ke pel na kapangan marshir ka. Okay, gulawan na sjusko in davalaben na pashama ashne ingena ko akfaship ingena in Picos ding jusko gulagatloman in Kent Washington Lemon Frank in situated in Des Moines Washington na tingin sa na in Hilo Hawaii ash California Southern California in Ontario ash nag San Bernardino County Nagkulang na suskewa na inpain ko sa mga wala pa siyaan. Rina, Levi, Gulagashloman, June, Simon, Pinan Kauai. Na Alvin, Odao, Oregon. Na Mar, Tete, kumasyo ya Mar. Hindi na kumasyo. Ang na fact. Na Luciana Albert, ikaw pa na Zoom, Pinan Honolulu, Hawaii. Na Corporate Cove, Texas, Texas floor yos. Kung alam kaya wasan kayo, wag kaya siya nag-program la siya. Alu ni ko online, kat madak fashion, fashion ye, tolu malapang siya pala siya bagden, fashion la, kasi ko na kon kasi yun. Na, o yes, yung naging siyak siya ko na nas, dark fashion. Sa mga kato siya gusto ko in, loop siya la, sa mga kumridi na as masum na kan la, kaya, or kung kita ko, isa ka siya akatayaw. Na, kung fingilik siya na, ale, ngayong lagi fashion ko na ko, kung siya galam gen, le mebable of fact, kung na kung siya retailers, pinibangay marit na ko yung kada siya ang luwag chronicles long ulit yung fastol gaskal siya pamanagamante yan. Retail naman nagsapta siya nga. Kaya nga ako mag-siya, nga retail naman sapta long ulit ko, long ulit ko, at long ulit yan. Ngayon malik siya nagalam kila, may sikat nege, katawasyon balan bed siya ngayon. Na read mo kayo na, kung read mo kayo na, tiyan na fall. Kung may nalabi kung Isabel Lom, proy, siyak singkat. Hindi na kumin proy, proy na upe proy lo. Proy, siyak singkat ng gesan. Lem katam, tanong as cashier ya. I-gesan na sikan kan kalim ke, mulit siya nga. Nang fulok na read, mit kum, kaya kung may read, mit kum siya na naklom, kumakumit ako kaya marit siya ngayon, insang kufas kalde yan. Or ako nis na nga, kas kusay siya, huwag mo toon siya may na nag-epapala read. Tako nag-epapala, mit kum siya preconceived notions ko. Big ko mo si kanya na nakmain basang ikas le me kanya. Tako na kung pro na limbat na sige saan ka ang gaslo. Na matag ke kung read sa me read bell, kung din read bell se met wo actually wo ligi tolu ala wo ligi. Ako kung ko ron course kung ala liksni na galim yak ki mari. Sige may ne fo luot to mo de sapta tolu mas kawan ko si exactly cut lem cut el mong yang nagigaslal. Gaslal pakko ko askel. Kung vingi ngayon ke proyo, kung vingi ito proyo, kung vingi ito faka, really gaslan God. Gaslan God, kolon God, aske gaslan God. Kung may really gaslan God, kung kumumda kita, ito yung leme ko siya lem ka. Min ano ka lidi ke Victoria, ito siya soman il proyo, ito proyo ka nakal si Vena. Il proyo, gas English nga lang, pray in scripture, kung proyo ke masamos la akalim. Nangayak pa siya mande, Lemon Frank ila ko actually Tuesday on nang Wednesday siya sette na taking trust ko ila to ko tosto taking sen ila Friday na Henry on ito pa fa ko losin na siya pa ko gulo na siya ko sa mga asting nan gulo bello sa may fin shot clash may pro la na kita kalim ya pa kuwas sa we got oye ko inge in ash mas luwo ko muswikom full ko gaslan God. Parang may bang may proilas miti ka chiki na fashion gaslan God. Si wesi ka mandean fa mo Hezekiah el falokon nak temple siya. Hezekiah el falokon nak temple siya. Kung minchi ke long na siya Hezekiah el yellow lime kosh ke el dek toko siya le. Na toko siya yellow ngulya. Ta medligin al toko siya le ngan il sisla pel yes nga la ko wi ba tamayala.
Dapat wala pa to ko siya heas. Na babasi to ba ngan ilta to ko siya wuwusin. Kung parang akakla wugon som rila sa saptalong me ko saptalong lit ko fani natin kun mo kalam kelep. Mga fa nga mata ko saptalong lit ko sa ko siya. Babasi to ba ngan il kan to ko siya si mo aklong na sin to ko siya sa ilman kon lakat. Ilman kon lakat panangil si mama ilo lalo pe abail aklong na sintok siya sayangan ni oro en Israel samne kachang din Ezekiah lower kingdom of Israel kaya en ketlo Israel so ilya na in en singa Israel Tokol sa David, dali luwa na dal sa ship. Toko siya nga mo as uluway diksi. Northern Kingdom, Southern Kingdom. Northern Kingdom pa susingaw ashwe pa kulen lang pa Ephraimites pa Samaria ma fan na lang. Na entin pa Judah. Judah, Benjamin pa mo Southern Kingdom. Na Kishbin toko siya temple sa masalafin ng Jerusalem. Payanang mas charam ko charam yang sikyak fin ng Jerusalem. Sikyak ke Southern Kingdom. Pa Jerusalem by and large Judah ko Judean countries na walang Benjamite. Na skipit sila hindi ba ngayon kuwa. May kuwa pa kudagan galan. Nag-shabe na kuwa ma. Iblang gen guam pa Northern Kingdom pa and pasuf singaw makul na Southern Kingdom na pa ibaen pa enten na gen na heas para batamal Ezekiah kemeritsen el flokon matalo na ke temple on God samle temple sima changin wigigash ma dari na temple siya na pa. Masakta masing aking kuminisla kaya ole. Orolan tabatamal Ezekiah tinawo masimit il mon kon lale lemkat pa kashe lemkat pa sang siuna sin. Il siya mon kon lale lemkat pa sang kona sin. Na pwede ng ilto alde yokle agency lang nga sin toko siya saya ni toko siya lang finan Israel toko katangal dalla na katangal dalla dal usmet Judah nga insom met shaw lalos na mo siya met talang hoet pa ini ilang kumdel te coin usmet nganin met shaw kumdel finarang claim God ila kasusi kasha na susi ila kanaus kumdel na banang ilos flogonos na Jerusalem ti pa to sa singa ilju matawag ko na kulangan ilti ba lang na ke ako kan God il siya ko ska ni len kaliet temple tu matay nga isla kanawa kana siya alo malengan ko alo ko ngan sang masay kasi may ito ay akla fuliye statue lalingan ni nan kin sang akflat sila na babala ko mi el misa pagpagita el aske en lan toko sa lan Israel el pagpagita we mit matalala pagpagita na kachelage maritinam siya pa esta kaya gel fam da kola masi mi akfashi pa use matal na kimalan God na bakit riti luwo sa longolya singan fos to lagi singal siya el dinalo is banang ngayon nga mo kaya kung ip shushoot yan nag-iip si luwo na mapamarit singa luwo chronicles sa talongolya fos etuloy nag-isingaw siyan na ngayon read ip simit ngayon ip simit nga lang fos tolo aknas na siya temple in malim simit kaya si tukun Ezekiah el tokoshala na isam na ifemtek tokoshala pangay Ezekiah si mga
que pelto que kolyak lalo. Ilda masek. Ilda masek que pel sima Syria. Aklenda ko katangalos le. Na bail able na sil ICI len cash. Na ilora proisi. Ilora proisi na katil sang yes ngal mi hospital ilan mo. Pange toko siya kaya sima movin sukle. Kasi sa toko siya sima idak yang yes ngal mi hospital. Pange toko siya si kacham kina. Na il si fili kesla matona lan tempo lo. Si fili kesla matona tempo lo. Ifo lang si kesla men baba to mala heas il kali. Il kali yung laklet ilista kwanon tempo singan pangafak piya nga. Sang masayla ito ay kasi may long ilan filia statues like ngayon. Sige mo ko talking about conceding, svena gongun. Na forsakoshan, ilsoleni sieun met tol met lifai. Gumisam na met tol patako ke lines gol Aaron ngen na met lifai pa shufla lifai na fon na sema Aaron bel tako ke. Na loin na fon na met ngen nisam na shuf singan pa kadel susulela in pa ngan chu si may eklan sa pa. Na il gases na silo sa fact. Kurs met Levi, ak medalje kuus, ak na sa temple lon God, lon pabatamos. Sisla liki temple, mana ko ma ak fok ki. Baba mother to ma silos tiena pa na sinlem God. Na bang ma singa tak ki pabatamal Israel pa hiyas. Nake orolalo, il dina ak medalje. Na usila sikkum in non ko nake akfasien klans up singa sikkum le fakawre ureyasish kidem da shamjam ke ma na kidaba kidanga pa man nakfasien na nagsinsik sita ko ifo nakfasien na top na gan pa min pa mamit na hata la shom da akfasien pag ako klen melim ba ako klen devon sa kalila ko ko ba ako klen mit ko shay na ora usila siya kidenchige loy na gimarit singa na mana kadil fatin sil Moses ike pelane exodus sa pangay akmatalya ko na ke holy of the holies nage malon ka to in shiyakle malon ka to in shiyakle in mamatal makayfan na may nefo umisino ke bukla Hebrew fakle God il matal pa nang if in wengin matal misla yurin mate se ileva kufla hindi God na di ba na sikkum na nag-akfashiyan ko klain sa plug ko mo. Madaling siya siya nasnas. If ikat na nalagyan na nakulo, kung nalagyan oya sa fall, ko mo la siya tiyan na oya matan ka at katwin ikin makat mit klain sa po pangan oya la siya tiyan na wo. Now, kudente gasing nisanga, don't fool yourself in believing that God listens to your prayer. Kudente kaya makat kasi vena. Munmod ko mo, kadil long galen sa plasya. Kat si Vena, even di mata. Min bakit kalam gi mariching na gaba tamal Ezekaya pa hiyas. Le, orik mawala tiya na wuya matan kat. Kisipen tiya orik mawala tapayan ng enwag giba kata met finan Jerusalem. Met simay il toko siya feen. Na itiba na ikla si kum na ki oyilak kuma. Oyilak kuma kat pintiya. Katvindia ak madalya glan sa plasyon na yung matan ka at na usiba na ungay na siya na dinasya mo kayo na sin siya ula siya na katfin orong oil siya in wo yung matan ka kadin siya wo na usiba wo yung na sin may plasyon na siya siya na may plasyon siya ula siya investment nag-force fos ko siya kde що таке фос іткош, ке сі луо Chronicles long olya. Ilos ngay talaga fast ki ma yen el matawe fos itkosh.
Ilos kalye mo to na lang temple e falela lama in kunle ilos yak siya kaying may kise fur kit temple en Israel. Na may kaying singan lam singan lebangon umusya nage pinbang kacham gun temple ashiptoluke. Iptoluke ipsemelan ba outer court pa kanin en makisenger makinyak lugunu me pangain makisenger makinyak ko mama eh oraru da alle akwa ifalise yan bangan outer court na lunes gulia na na the place of holy yed madal si pangan en ma telefonia incense nga Fria mga inan furbel na gawa aking ye influence ngan in katlan mo inse na holy of holies in madal na madal singan pa en tuma matol flex fa na kan ilyak na le in bel sige yes na isam na bulan bel sige charm gen limits na fulok pa nang oyelalos mi si in bel singan tina ana oyelak kumising ako ganda pro at kan pro na siya bel in bel show may sifan na pa high priest singan pa may toy blessing consume na again sa mga holy of the holies magkaiwan na yan na madal sa ganin so broy na singka na ba kung kumriti marit singa ba may kayang si masamram kinya min yokshupe kidin galam ke settings ko nomenclatures kung or mag-warehouse mo e ujo ko catalog since yung kung hindi parts nga sum na yan na yan kung hindi kung mula TV se ito ka manual ujo ko manual sin kung gan aki TV duman ko messi mo ko mesa kanin electronics mo mesa maano pa na kumin na manual sin insang usot kuminito na messi ko may fashion di ba na iklagi malan ka na din kalim ke lagi akwaklan ka at kinakuklan mo ito fall nagbulan pel show na mamasiga ki shuk som lamang may da ki iswal nagbellash mi sengi Iti mo na ikli nag-alulash si Fena. Kung natin lo nag-akflet lasho. Sa mga akflet, mamad akfasya kipel, email im kay 1960 ma. Sa magigat mata ko Amerika. Kaya ko flak fashion na phone na kain yes. Di ka naman kadak shukya din na ke. Kaya kami gasan kadal timeless. Oil may ito. Akfasyan if fashion malan may ito, okay, klan sa plus na singkata, il wiwipel. Example singa pa, even ba nga kirat matayak ko siya. kan dagi en la shifena, lom shifena. Katun da mulren mau ko. Siya rin nga mo siya nukod mikas ma kilowatts. Ang nga fresh molo. Ta yin la vinen merk, may nakawa na norek mo. Kadina ko na norek mo, kadina ko show up kibel ma expect may cool lash ko, malash top na ko. Katin di oroy nga na may fire yaki ko. Finan ko siya kita nga pwede nga siya kung pati siya battle kilento. Nga fact na kung siya long na ke kastan ka ta on na nitok mabatpat wang iniklag. For no orolan mo ito, akwaklan mo ito. Akwaklan mo ito, fall na ki mga belal pagaklavan na mekrit mo, bangan grandparents lako. Akwak sin belse, fall na ki bel lalo sin belse. For nakikita na merging yun na, sige mo ko spinchik din itay na phone na mamadalaki yan na siya ngayon. Tata ikuflak fa shit yun na, ta shock to, kan kaya mo nimis, ta shock to. Pati mo tayo gaslan God. Gaslan ka tikoy ni ekle, na mga na fria kiki tao sin lusom na, makumkain mo ikin mising. Na ba si Veslash ngan esa kaya yung fulo ko nag-temple se may nefo I mean pa masit katil akien na sin may tol ka Levites in bel shopel mal sang masa pa na sin may tao ilos ifoko ye fasho ilos tiakos plugin o ngaye ni bella les kaya nga pape nga pape shipes ma udaklelos in kaulifinen Babylon so mati aske marit nga fact na le Pango verloren ik heeft voor je verloren yak me yokshipe in malan god nasikom me da kita ga me ka tifloga ako matlan me clash trying
Tinakwa Madeline mit las ko siya yung ipagastan ka, katflokan mo. May kan sang Bible sang back it up. If in awkward sa mga en mela morela, masin mit mela, mam tayo luksangan ka da, mga convel sa kula siya. Mga ako nga sa mga fal na selos na. So if in malan ka, fa ako katlok na may reaching ang, laks na sa sila may kayang holy of the holies. Nakatakfash. If in mga mananaklan mo yung nakfash, nakatakfash siya, wait up le, non-koke. Le mesi yok siya, ako klan mo ito, ko flokan na malang temple, ilan katsima, pia temple, sigan asin nga ako miseng. Kaya, bakan ko na kung siya kaya, mandi ka ng talis, may nga nang the background, siya nga, lemon friend leta ko, ikan na background, siya nga nag-unis, diba, sette. Kaya nga doing siya nga, yung pela, na yung tingin just call me, tingin siya na lemon friend, tingin just call. Kaglamalap tangal sila, nganwi ko ng second God, ngan we be met we as nga gawain fakulo malap na sumke pakanaklan guna malutut si kemandan guna konsingen ipsifan nga faka tima nga fakki may akatelo man arlena fan and calendary kulo pa kay si pointers makumakalim yake bukundian malutudan la kade akfashe vaga in magat ngenge kaya nga we kumyang tamil lipan ke matawag yan ma folk lam jinge ba kada akfashi ke delegaza ka check na podcast in Beijing ya tolu da wasom la ngalo to la ke machima kom samram kenen ke asakaya pana nga masala ke ya tolu ke sipen oye ma kom fak ne ma pelsi ka te fashkin genik lan gata ma ta patat na fish na ke pelsi mga on na kanyele Fallin stroke fin bet kia gang ay samek ke maritsinge ke esakaya sa aske ay siya tolngo lalgos. Pangipel si makum na kanyela sok masyukya pray cake na pangapa tagawi kumin we akfashi proklamange. Nga kulo malap na singkat ki kung fakla pray lasha in maki scripture mataka ki mas la. Nga mun misinge nga nakalim yela kalan gaslan God akayala ngan fashionamit na banang siule lalak na sila pa ke komeusi kana sika nga sige kaya ke faga ke kaslom na selos ma masin selkin ka syuk ka finelos majak na alalo kuna panang agena fakulo ke malutut se bakom ekasi ke mande nga look forward penagakata yalla Mr. Frank ay beti gini sena ngan kain wilo toy lagi ka singi ay namet wias ma ngale tunin kay wange kay wala siyos na kay wakla malap Tingin just call, gumgula, get two sabay fak yang good man din. Pero ngay, agin pelan sum tingin siya na mit, nakatawag, agin na sila lemon friend. Tingin siya na, commute. Tại bà normal lab ke gas na ale fake me nga siya fak mo wengin mga fak minale yok may fake to shok to nga file kun akata yesilungan we casual tiginan nga mga fak ko kipel kan pe alalal fungi mo pat na kaway matake may dutlut si fan na nga fak ko kipel mo kan kudo naman lab Okay, tingin siya na gumgula. Ngayon na, agin pelan ni Des Moines in Washington, na your room lemon friend. Kung nakfash siya Tuesday, ko binash gasin gas kung sang weng beb. Lemon friend, malum. Hello. Kaya global lab zingat, global lab ke agde ya mai guest takan week alash nam senior. Nga liya falkin mama asherosh ngan agulal tamlan sir lang akflat ke in bangan mga day skim tawa klasa. Na banang may samsam lash na ke mande nga Tuesday nga zoom ngan samsam kun bange si vesingan vak mo Solomon and soup lalmet mit Solomon and Suklan mit Shmonyan aşkı si tagoja tolu lumegos na gisnga ulakos na yana ki agdel tamlan serla fingot takoy akfashir may read class in wo pa gidan read la sapta mit ngan sapta to ko ngan ko shoot mama ko in aki ko tinaki
Callum si mga tsup kadin makain AC Callum na Callum na kimarit la sa measurement niya ka. Tapos the benefit la kung siya kimarit la nagituste na el taga kimayin ka Callum kaya tsik na daksin siya kung ito siya lalmet met Solomon kaya siya masih Solomon siya kaya to ask Solomon pangan Marshals na panang ngafa ko ingi kichubin ka titala siya Solomon King Solomon minatan toksa David na panang ito stoko siya good bago sa Mailan na panang ito ka na enforce na ki toko siya na figat lang na ito standards marshmit lagay na ito pa Moses ko wait malim ka tibi kung soswa na Pharaoh ne in Solomon nilas ki usingan mayin dapat ang mga toko sa ni il país to nagat sige porong aten price lang toko sa Solomon ne siya toko sa tolu lumekos na gisinga lakos wiya ashirum marita wiya katanta kilometers info sa lem ka den sikyak na sin in CMM siyak sin me kum lang singan sot na sum oye si mga charmen nga sikyak kipyon finger 3D for sakos in fact la CFO nga elsum na kipyon na elsum na miksel lang pa na gispin peng long si finan kipyon nga elsum na we na of course rela miksel na yok we ala post pisin mal kisa kan la peke arts la kipyon nga na ke foga mutul na elsum na ke may singan na li ke may singan lem ka den siaksil me kum long singan sot na ju on ko in fact mo Solomon the book pel nagawa ko makkalin lang silom na sin might cleanse up log David papa tamo lien singa ngakong tuin singa non ka kaya si faksila pel na kaywa King Solomon in fact mo pel na kaywa ko makkalin lang silom na sin might cleanse up log David papa tamo talk siya vanatari King Solomon in tina so na lang okay right kung siya kalpang mga sota King Solomon nila spell lang kay likseni aklen klan lang gat pagdan lang gat kasi babatamal ngakong kay ni siya sige mo posisyon lang pa ng ilkay naklen ace liya din kalen kilang kalang pagdan na long si malim gat ilak kalim na si babatamal David King David na banang ilta ko ngakong flok katasit na may kitan jarang gun may sine ken mutulay may ken ako may kat may mali mal na pos magat ken na kaya kat wait kasi kata ngake kya shopi ngake mutuleng talikta na masinge ngake mutuleng talikta na masinge mutulaw lem katen siaksin may akum lang singan sot na shu na panang ilagilin mga ilmutawag samsam lalaki o yata po si Sensi akilin na panang lang gat na sin Maitlal na sin King David Babatamal na in fact na olem la kumlay lang ang aul na Babatamal kinto ko siya nga finish na force et yeta in call el si pe easy lenitin lem kat kum sila yalen maslon Maitlong ngan siya to ko siya nga force maya kalim lok mga kain sang na kaya anay nang oyen samram sila na sin na pan smon ke fasit ko sne olem gatla kumlay lang anaun la Babatamal kinto ko siya finne shek na force et yeta in call algo dirak mangainge in maslon metsa kum sila ta in Maitlom Dia posisyon dia ngainge imaslon metsa kum sila tayo Maitlom siya matan falalap siya tiya kain ay wala ngainge imaslon metsa kum sila tayo Maitlom siya matan falalap siya tiya kain ay wala kaya ngainge ese na si klalmet mo elorana masya klal ese na si klalmet mo may lalmet mo chelsuk ne ese na si klalmet mo tangafa kain kol Maitlom kesuos wow nga mo feel ekiden kain din na kyo yela siya ki excitement ko mana ko magatala na pwede na wah nga pa talk siya hindi na nga pa mana nga fa authority arship mana nga fa mana fa men pa to mga kapama mana ko na ko arshun siya kain sam man kain no yung ani asheros
na katsia nga misengi ma tak makalan sa plan babata masha inko nakden liye masingepe nakden kai diction na position laki oya na gawa malem katele sinasisa leila ina position singa ni nasjoros kadin makai nakden na pai kalanga long silan gatma King Solomon nakden georik malalem gat nasin babata mal David na banang takan ki metri kilo ala may siyak lal may na nalala el takan na may siyak se Mail kay fesin lem katilan sang nasin alan makay no rek maganin kain kol was kesi was ini ta in maslon mawo makulu to kol lala in ta kala ta mawo makulu mai fal nasin metlan finti oi nge ngaile mi met pas lo mi fakya el floka nang nasin lem kat a fingom ti usia nasik ma ngai pa in kodun met singa fakya un met pas lem katilin siya la Solomon in siya ke masinge na in fact nasin mayen kom siya ke lalmet mo din lem mi ta ke was et ye siya ke mo less na sum si fena ko ke mo kasop ko ke mo lokalo klobin mi se ngai fa sot komin siya ma kom siya ke ngai sot lalmet mo e tek yok ligi met nagaywa met ligi kom oya belo se va ta katugum lem katilakilin motive lem katilakilin siaklal King Solomon with good motive na padangin akilin siaklal King Solomon il esang nasin lalmet met na kimakat kalim kaya lem katil sang nasin lalmet met na insang nasin kasha Ngansa agsiyo yel beke asko mawala na mapaspas mal sampe weyan. Keshi pen lem ka tilakilin may siyak lal solma. El kena siyak ke mo lal jiverna in Lois. El kena siyak ke jiverna. El siyak ke mama isa nga kuye un mait malem ka tilakia da sin elan koin kol tukun baba da mal. Main fact yang lem toplan lem ka na sin lem ka din fact mo mayen kom siyak ke lalmet mait in lemi moita que she was et yesia que mo lois na sum jiverna ko que mo cash up ko que mo lokalo plumel tempo na kai visit na gatlen kai unia mo lokalo plan in mise altena ngai fa sut kominsi ma kom siap ke e ta yok ki met na kai wa met ligi kom oya belo se fa ta katukum wangen met tagal to ko wangen met fa kashalshan na ke oya saying na fa kolan lem god ke lakia na sin toksa Solomon e lakia na silang fact la was eta fa wangen sie met ligi kom ko eta fa wangen sie e fa ta katukum inoy na ka in kishal na ke mga akia na si e confina ko se lieng masap e aqua clock na gewa inoy na David Papa to mom ngai fa loisio mom wayang pe e fin ko ma ko smai na gewa ngai fa kan si o yuko ngai fa so to lois pe mom Oo. Kad nga mo learn very disconnected. Kung dahil mute, close mute din just ko din siya na il acho que fosse mais levasud. Love me del chuke. Belse göra na från mig. Tap gusto mo we ngay mitsa som. Frank Gumash, kum live niya na. na flog na ki mas ai gat skila ga fin go set na long pe Katlang kum. talaga slot nga off ki mas nga de jota ida da pan na ki mas ai nga dai Kum muna. mai forget Kum live Frank, kum lang. Ot flok nga Adlong pa siya yan. Lang sa ba? forget kung da long pe Wow, continue. Eko che dipende fondo ma non be. kali na gat sok aksa fila mas la no Kumavia mas mo Rick ma. no via me Ah, Okay, Rick Bangin Mazen. Una vasta me. okay
Kalmona kita başlamayız. Kita başlamayız. Na bangan posting la kusne ka shul posting la kusne. El aquele benashes, el fa coinge. Confin Ekuh el yang masap, aqua club na kaywa. Ino na David Baba tamom, nga fa klus molo. Nila pan mabulan na makatila ko lang sa King Solomon. Nila pan my lucky mo. Ito fa paing masikyak na su. Nakikita ko na yung rin katin siya kikasual. Ayan na kilim chija silorela ke New Testament ke puklan meto ke jamram good vak mo soup kuma va kona. Tango la ke fai ket la masu. Ke polo me reaching and ma elikesan zikuma na elta ko pe ke New Testament in me actually masis ke oyes yengan. Na pa na ke King Solomon in the siak sin lem God ke kalem. Lalmet with my len ko ina sang na sil. Alam mo ko inorik mo kunin call with lal ke she was. Na lem katalin siya wo. Menge mga kumuta siya sin lem God ke katena motif mai te banaka. Ko menge mo oil el mengoslo kum ke katto ke insiat na pa ke masyalala na maklan insias ka. Edilas katrona yuin God. Lem God elakle. Na ke top lang lem God ta si na si kum ke mengoslo komo siya belang ata nan ka mo lem katil din na tapukya manin mo tiya ingin na kail mo tok katas kasano kome ko fikya ko figat proy na sing lem gat na mo sikyak masigat proy na gat fak mo lemon propokla fintiya sikyak ya sano el top chepe na banan kita ko ngoslal King Solomon nge arila na lutigat misenge Fal na ke fosset lan pela ke kol lan fela ma kol na ke mayunin masin matan fel ko oyelas within the family ko matan fel saya malain matan fel saya ko nige oye ben las ke molin lal las ke adu ma ngalalal lang ako to ke kalam ke la asna pel sing ako mimtan sang sa sing sikya ka sikko Nabanan got some line with the life ke alo got some more authorities magat is nga got rek magin nagilang sila. Tina kay ibang government magay na kanake o yan na kayo. Na fakya na inko pa inas perforce klan papa na sindali. Il mga pagkikay no yung mga tsukya authority nila sa di posisyon nila King Solomon nga kin topuklim gat tamel akilen lang si mga kumakalim na sin papa tamo. Nabanan alam na yok casual lem gatta sin tamal panen el kay nakilanak mga na chukla ne si pe kume me alla ta pe in siak sikla me kum lang sinan chotna ke in kya kum ke yen kollo ke plan perin kollo King Solomon in siak no alla no el mangan main sa ko yung metlan un met matikain why wala ke pa la fa patakan ke karin no plan ni been post like yeah Nabanang pahingi mo Marcia Rosh na lalal nila Marcia Rosh kay wape maingan na kay wa naro inda ka in kasugat ke oyelas kagtay na masik na siskem daw yan gaya ko filo na ke oye ma sikyak makatakila na ke bel sigala na kita ikol na naklan in siya in ka invest na mit ke oyelan patakayan Alalal fuma marit singa fasha kalam na si sana tikal galak me kaskas manata sneko me mata shakta etiet lokunya gastan kata mayen fingo muya aske me dukut singa ngagum taga ni rit ke pa pala ngagum kai next ke kalam singa ke teti pais na magay na pa isot kasha pa ke pa pala men pa pala pa ngagum rik makinda ka sham kinme Kalapangan, tulo kaksakin katla Bible na ta charge ye matash in we na fact ke panan katina ta file ko som lister ki mama ina na gidan kalam ke Bible. Kalkulo man lap en ma kat skip ngan ko tina kalam ke fak la ngal lal ma mit ma wiya ke telegas ngai ka la tafla na sin. Kalkulo man lap pangan ma sha All right. My friend kung lumalab kaya ka tayo sinan. May
Oh, nga ba ito kunista? Dangerous ko, wala ko. Aluwa ka diyan, Lawrence Frank. Awesome. Ako na yun dahil. Tingin is, ano, nga ba ito nag-uniste? Aglamalap. Ngamta lipsra akata yasilal le Minister Frank nge. Ngali na ke lapan pakana klala lalia na ke kalemi nakata yalala la. El na met shinen yakin pang shamsham yemdan metin kain alena akata ya kalem kadine takin akulon jinkat ke le Minister Frank ke mali shungye ne len kain gata ya kumke na shamsham ke malitut chenge Eloyepe usiela ligien ilo na financing de moins sia pasisken la malu sir financia da la wi todo bena burian. An fakin na ke oye si mga akilengela ngam tang ke pel lois yatol ngolya kade lusiela na financia na kishipelal. Mr. Frank, you are raised for a time such as this. Panglan got pangan kung kuminta ko. Kat met ko shaya kat ngalad kat crack 22,000 dari. Tasak ta siya ka pa mekat met kola financiado es ang kitiship na tingkata. Nagyasta le Mr. Frank, inagda yung malututsyeng yung ensi mga askengin na mamokliya yakya pa. First si mga el kun siyak siya kilalmet met inge. El de siyak Dokter Solman el de siyak ke in the benefit na si el force nga lalal, posi siya lala in may kanara kollalaki in kenek siostan lem katlas. Aspelkat siesmakke kaselasa as a pasta katikin kamet kol si katange. Ngayon na kalusan ko sinusinasik. In mga pa hotel mama kate fashkel. En si mga siesmakke pa. Kadin sang na sinkat. Kasi nga nusinasish. Likina mo ito. Pangkasalaga, klumalap. All right, tingin Diyos ko, kumula, tingin siya na, Keshbin nga tawag is Geonistan, pa na ngayon, ayun pero na Suos, met. Tingin siya na, Aglamalap nga welal tiginin ko yung kaksakin be ki ilyalan device na tal lemon freng ay Lorena ni kisa la kat nagawa ito la ildeala na kal technology ay lalo na compare kasi ben jena yung lala nga kaksakan na la Lorena ni kisa la midutut siya natin na fall be kat kadalayin na pe kadingkan ito la mekat siyak singkato. Inga in lineup na kik whale lala nara pako staff ang anda King Solomon el Ace yok likipe na mamal na siya yan. Lal met singan baka tala na hinin no. Itayak singan baka tala na hinin no. Lamalap ki madutlut fall na sipe. Pangan Marshall. okay. Tingin siya na kumula, Louis Frank, siya kung saan from siyangan. Hello. Frank, siya from siyangan ko, kung at liyam siya mo, kung talipit siya, kung talim tayo met from siyangan. Long. Kaya, At siya kung saan from siyangan ko, ulmon dal na camera. Nshrael na pakatliya nga. Kyle Pearson. Pearson, gawin siya. oh, Tagalog ko. Kalalo. Alam mo, gulang aslo, ang gidas na namin, kat kinapain ko magay na, ay be, in paing be, may mawigat na ingin na, gulang aslo, sa katila may tsiliw pa, ash wigat na ingin na, if inash kisensya klo, naging mamafekling, kung diloyan to na, ako stain ka chang Or forget mga sino eh. inagos malon ka, at Broilal Solomon, Broilal, in Akos ma akutlan ka
Toko sa someone il proi che mange, il proi di che si fena, il proi che katten sangko na sil, katten akil den makin kalen sa pael na sin mai. Na daga daga uniste, an uniste an Jersey uniste, an mas med inaglen kum Leminister skiba finan melem, kulaki kum ayulo min shugak kunakan ngan pel na kay wa kum bes susonya finan ponbe na kemantean na ingalwin na matingin sa akawin na Rina Levi finan hololo. Gulang wala masyos kaya magos shugak sumostangan. Malos sumostangan gusto ko Riti wiakatayangan tukun kum sista belomin proy kum Riti fosngan. Isamla kum taka Riti madal Milos so inge sa moslao na taka loop sila makadak fashion tukun tukin kum proy rit kin marit kan na kumeyes la fon la petsa si kum sukan ko kum linakata kum alang ngayon kaya kataya. Nakakita ibsen in cash kum na gusto mo asting na namanas Finaş gideceksin Loma Loos. Kreditin seni ka message kadi nga de just call Lamisa Frank tingin sen na message kadi. Message kadi kumijak din bakit sa inyo man gidin bakit sa inyo man tako de akla ni nakisensyak sa inyo. Mayin kisensyak lan bet nakawa cash up may mamata porungot telgas sa inyo. Na invest na met nag-uniste an siya sa mawoy yelal Solomon ke marke akustin. Ngayon bangan, marke akustin. Woye lal Solomon, marke akustin. Na kakung fin lalal vungila kadil kat mol. Si kadil wo bel na kawa. Managawalan kata wo. Managawa, ako kan kata wo na sin meta, metlal. Na, kakung kan filia mo kita lalal vungila si fese ngayon. Masih mek lalal vungila, pa woye lal Solomon, Markiakustin. Na kismin Solomon il dilamayag il met Israel se komit matawag shuf lal Juda nadal doktor David gail kat galam gede matan vel sing Israel kadilor makanalos in lammo met Christian misenge ya. Kalme ba kung kita le memo lak kum met Christian evaske misenge ya. Kum loy na molan Israel ke pa pa. Nagisi vese nga ta mo wo ya al Solomon maki akoste. Na kum gumay gibasa si kum misenge. Wo ye mga kum palakin. Wo ye ma share del palakin. Digin just ko lemon frank. Patingin zena. Wo ye ma maitlan kat palakin. Timake katil long sikat makaya na. Kado lang siya na kayo. Ta shock ta. Wo yang pataat na sinilos sa mga akoste. May wo yang asam ko ngayon. Kung mo katsaram kin mo mong the air that we breathe. Eski mod ko, if you wang in air, magat mo mong yang, yalu ubela sikko. If you wang in the off, yalu pawala ena. If you wang in galim, kede sarum ngayon siya. If you wang in losh, kede ko fila mong la. Na bangay ka tao, may sewo na sinakaywa. Na may wo ka tram ginapa. Kumyalagin nega, ti extensive sikat med di kumsinan singa na ban ko da woya. Woya ka cham gini nga pa kum sum nag-en sa si kadil ko na second and ganet lum kun ko na correct mind kun matawe ko matay ngum kain mga pa bana woya maki me hagakos na. Paano masikat kita sa cham gina ma may reach ko nistian nga nashi ipluwo sige. Ipsime ngan pa katil akkalimila sa ela na sil Solomon. Na ipsi akluwangan pa il san kasin kai ka esmak na sil Solomon la kumfin rela na le na ipang masikat na suma. Na mitigi na mariche jak katil sikyang na sil Solomon. Make akusten lal Solomon. Maritsingan ifikat sunig toko siya sapta siya toko siya sapta ya. Sapta ye fossin ge fossian indak redoing it. Tugun to ko sa soman il aksa fila masala ke temple.
Sige mod ko, kaya akong ready. Di ko nila, accept na masala yung temple. Kung construction workers, carpenters, kung di kayo masaya lom siya, ana isong sak nga, isong mga wala lom siya. Di kayo, kung di lom di masaya, kung di blueprint, kung di architectural work, kung di mga mo di kafakuminan niya, bakit masaya lom siya. Sige mod ko temple si mga sloman masaya. Il orani midlang sang na orani temple sin masaying. Malan ka to instructions sa uta kasin kat. Na katwin so na liki mo dito sing lan na mo lak kum miseng ya. Mama ka de fact na siya so. Gede akfashi gede mo ulkun. Na gede shi gede shi gede davan sin mo ito. O mo ta le losh ke. Sige, sige mod ko para nga am the fact that molan pasta si kamit fact si halupe. Min malan ka ta iget lang sinilos sa mga mol akos tayo nilos sa mga mol medalya madan ka. Sa mga kalman mo kansiya ba mit nga nilos sinakan na malan felo. Los matake oy yes ma mit tayo dinam take. Naro kung pinsigod sum tama malan ka na sinmay ito. Kung madali upeng galim ke. Nilang that's weird. Na kung kan mig siya na kamay mga. Afan na kumin sige friend of the Atlantic isik ta si kita si flag duman. Malakol kalaan na yun. Isa din kita si kakasigi kita si kin nanaklas mo ito. Loy na gimalan ka ito. Siwad ko, so may aksafya temple siya. Di kalma de fushes, kalma de anar, kung yan si mga, kung kaya nga paano ka dalaman da ilil pasak mo, kita ilil pasak na mo, kita kaya post sa pasak kita ilil, na pwede siya babandeng it, kita kolokin pasak na ni inkofa, in masabas makadil. Naka-fact ka na ke, masayan temple sing, di ba kumidak shortcut mo, I mean, serbiye ngan cut, lame cut. Na para ta usina si kum gidan kalim kele. Toko sa Solomon, ilahakos. Saklon God, aquaklon God, kinalon God, na bayan ng para mariting at akle, katil sum ocean na sil, sikang na sil. Nakat fast na marita, first one. Lame God il si Filbe, sikyang na sil. O yan nag-il da sikyang na sil inen Gibeon. Lame God il fat na sil. Nga long tari proilum, fos luot toko siya, siya toko siya sapta todo. Fos it kos parliament from el tramking pienga. Nga long tari proilum. Nga ak matalye na temple sa inye, siya kung masaya lao. May ito efa alu na sik. Wait, nito mapat-pat. Nga liye ang karangin na pel na kewa. Kung finkalan sa paya, ke inse paya asuwas. Sige, loyang na ke, highlight ye fos siya. Ilangan. Lim ka ilangan. Nga liye ang karangin ke pel na kewa. Kung fin, conditional. Kung fin, kalan sa paya, ke inse paya asuwas. Temple sa mga misaya lang, kali sa mga diyeng. Tasokta, conditional. If, only if you do this. Kung fin, kalain sa payagin si Payesuos. Temple siya nga Temple sila nga katila diyan. Ito ba siya mas. Ito ba siya baka. Samya nga siya pa nga. Ito ba siya, o ito siya ma, ikan tako pasala, niya siya malanga temple siya nga, baka kasama nag-imulan mo ito. Yung yok siya pa yan ako na, kinente, actually kaya na kaya. Ilangan, nga ito ba niyan, kung fin kalain sa payagin si Payesuos, o yan na, David Papatomo. Ilaro, oye pe kung fin akos masaplok, mana kayo nga sapkin na siya. Para yokshipe nga kuminta ka pa Bible study. Para yokshipe nga kumin proy na singkat. Yokshipe nga kumin ready pa pala. Kaya maliksya nina, palakin mo yung siya nga. First mekos, nga effect karingin wala lamat nga or na si David Papatomo,
nga fact na sin mo fulin talik na dum Thalem fin en Israel nito. Tasok to, na bang warning siya. Tasok to. Nga nakaktuloy na maritsa nga. Tasok to, kung fin diakos mga fact na suma pa, kung fin sum dayak na sel, sum all nga martial law. So moro mga nagway fact lang, fail beldok lang, eto ko sa Somanel sumarela. Na if-assume na si kuming galim ke. Le oye kum giden shola di malan kada ti masasisi ti tafanin got pakineko finne il sa makadil sang lan mit nasi ilan balan mo demit kato imit kasha bimit finne il sa makadil sang il sumula beliki malan ka simna na si kum nga kumin iskalam gele namak so we mga kumushamda ko ti mat kam tan shamda di masasa pa na mga naimit. If was it kyak, min seton ilgigin patafile. Sul patafile long galan kat sa makatil fact mo. Kung finklan sa against yung kaywa. Kinanakpayelo. Mga tafaliyeng temple sa ingin. Napangay kalme yan si Fesing Uwayelal Solomon Maki Akostin. Kifas pa kung ako ma-establish context kay Maritza ngayon, ako mininakan kifas mo Maritza nga na sis. Mga kumash kami siya ngayon, katfin Akostin, uwayet na patat na sis. Nakakulog yung Maritza siya ngayon, ngaytuin siya ngayon, agin pela. Nasuwas kayo taking trust call, disconnected. Na ngayon kasunod yung Levin friend Ash with aklom nag Maritza Gunistan nga daging la flock nga piti ko tagin balance daging just ko Kloman la tamlan serle ala na wa ka des do ala na kale ngaki na inda na yuru kumbisenge na sesna ko in Swisbury mine kat ke fact ke Samuel sie Samuel singa ulme ko first long luo kun Akostin kise na Samuel el fact pie ke ma lang sia sang me kise pie porong o woli kisi fed porong o woli kisi ko ye wo yen king Solomon ma ke Akostin la nasi kumbisenge ngakom long metari masing taga remind niya coming feel back kay katle tu na ka ke Akostin lalal fun los lalal fun lash kay wa singkat mo lash ne nakita experience mawala na matayangan misle mon misle ngan yurin chow matan friend mit ka ka mangin na kay wa kulomalla kima ashirosha Levin friend kung kulag kung esgak Maritza si Samuel Garcia Megos singal megos longol siya longol luo si Samuel min lumachik ka daw siya ke orang ginagawa long si Samuel Limegos longol siya longol luo si Samuel singal Limegos first longol luo Akostin yokki kise pa kung somriti kung galim na upe ke facts lang Levin friend kulag Josh kak na jam kunan na dingin siya na Ash, may factor kayo, may di ka nga rin ba sa tingin dress ko? Lomalap nga mo may masiyalaan si kan ba vaccinain mo on condition vinilos sila lang na axol na like keep promise lala. Nga mo pangan enzi nga mo guys yoke kadin isam nala. Kadin na narape i-flash tail nam kayo na. Lomalap. Okay. Isa lang gula. Nangin nakadagin pela na your room digging dress ko. Finash may fact ko kung gwen sure na kita start. Digging dress ko. Klomalap gus kan lang busek. Kung galim. Like klomalap tamasyo la sibe in civil be fak klomalap sum ke pakana klom ke makasha sin ke wanstian ngan anabe ke kasha mat ko Mr. Frank dignisen ein civil be agas magandikat ke
ako sten kagisesing kulo malap ke koska ben academic kapan la sipen ako sten singi se main se wona se skewa inash ma sibe ka dustu hogi ke makashen katsuma kita stan Solomon olan lan gat kapshaya kasin kapshaya panage olan mai de kan si Solomon na kachike lima ma ka de taki taka guna kon chike Wednesday ngan ka fact penake lapan met ka cash up ma ite kan nan beolan kana yorolan na fasto le mekos na ke fasto ngul ba malutu chinga ka ke meto sapta on gos pradash kenge sam da meto sapta seka jam kun ke ilak shaunak segela Solomon il da ka yeme el da ke takiese kel David chesi opet Solomon ma ba chanam gengen na ta kana sis kadine dala asapta le mekos metiki malutu chenge ke sapta akduan ram kun ke ta ke mutta ka talep me an ke bakona ke when kulo si kono din gat mai suste magadak fla ke Christmas ya na sapta tolu na ke John Baptist na fosa kos ke papel sima me John it baptize la Jesus ya na kalita ke metol me kosla lutilang len finola na masima das ke musingenge samram ke maluti ke orek main cash the masima das ke nge samsam kun na ke forskninga lasho na fostung le megos ke sapton gos fa koinge painge spesi nga fak na si was ma kosin de forskninga ke memongo menem se kos ene na ke molos ka kenanak ke monovos ya mola tie selkligi memongo kat finni na ke fostung le megos shinga na samsam kundla si stak ge blues bange nipsi meta bange katin tie forskninga kosin tie forskninga na meme forskninga lasha as parents nina baba kadalena kakatagay nila me makafuen yak may mangunan dalik natasha ka me esang shun kadiligi ka insang usifas firstasiske o madakana sishke nuk lash kana gelom sish na ba fosinga da kana sishke ma kadin de forskninga kun foson gas vak ma liewon yenenga anak atin mot ke mak chia selal di silar nge ma sap elgan nge dak peli un sok sok in gan rela ka pasla na ge o yesin lang li un sok sok ye mol atia selti vak ma li won yenen yenga elostian orek ime kan me pa wangen storage nage lomin mungo ma elosia so misna los ke koko shreni seni fako na nien full mao kadita la oyenge direct lage bella Joseph ama ke yeit kosmat yeit kosrel ngela elosti ke me kasngi en in full ma dan ke malutu chinge lem eldra ke wosa sia in tram kun kadin tia forskninga mesira janga kadin forskninga kenge mayen elginga komin lekshini naitala pai ke mulin me da pange enina lakko ma tashakta iki ka tinitala ka ushka klan kata ka sakir klan kata el priority si taka na sitkom na pa nga el likie me slagin mo example singi ki un sok ni kadin ngetang lian ke molla pasong lon ga vak mo lie won yen ajta lon dit ka vak mo ya katena si was kain akloisialik mollal elvin forskninga ke nga fine lian ke malutu chingeta na kinga kumata kakatake kina naklasha elyakin la mega dei sinzang kashikat ke len mai esammange tana forsknala kumatena sulbera aulung lagos ma udagana siske sulbe kilakyak kelong megos long langos tena udaga pelgatinta me sulbe tavla forsknala ke oyenge na panang tagana siskadinta la elyalasha katsivena akmusekat katsivena akkalam yeshigas ngeke katia sang singat inelyakin o yesenge panang elya lasarane anain flow and productivity lakomo mga kumkay nakfashila ta anain long shikat yak nanakin force nga lasa kat kofla na naksuwas woin kain
ang dari nga esang na singkat Elia laka. Kalma pa tena yokshipen mungo ka Elia mga kumasketa may lutut singa pangun kat kadinetala lem chufa katlas elta kamit kadinesang na sil me Elia enena na kewalas pangayan si mal kiriki katikea na ipsiaklu nge kisamsam na siske kadinde Elia sinsiak singa takala foko umil jak na Elia nem singe sistakuk an gainaksyo sila mandika na fakla fokus kan furs nga makus enukum Lilaman kapaklan rosi ni mea elos tie orekma katatanuk nuklalos ale som nake extreme akda yesingin som nake samsam kun nake nuk nga kum nukum pa clothing lasha na kadin pangavak nge kapshayak kadin kapsha kapashi me faxingin nake ros kapeksi in ni mea siya kapwelyak na dagat ngetang lila rosingan kapat ni ferngili kato ang afak na siwas finne to ko sa Solomon siya katsamsam keng in gasha pual te kanya nila in kato ana sisin rosinge may kashat na kewa makadil esang na sila pasman yak kifas longolyang ra kapshiyak Solomon wala na lan God kapshiyak kadindila may kashat lala te kanya nila makatil yan nila finfelo inoy na ki katil orela narata ka na sisla kinga kumata efo ka katilya fa kek matilya ilya lasha orela pe kadin sum na ki lelen makat patatle lalela kin na klasha na ki mama te fal kadin nan ka katemut ka na kilelen na le positive na naklasha pangafakam dak lalelan ki oye makain usi ilya yok penasisma ale kang le pella sa kimta ilya awangin ma katorela insulagin ba solution ma kat infashkia wonga ko min identify ilya la sa tasakta kat ini na in katinurek magin pella sa na kat pange o yesi kat kansang nawala eta ko yurin kat me nara first after sing fact mo kat pa yan la may ni meo kalmiyan pa nakima matako oral doksha Solomon kafama ako yakle nage tembala daka to sa TV de liki ka sa makadil sang na silgi mani ka oyepe kainin ka fuen me showashma talik sinala to sa Solomon orela nage si tembal askale na mawangin si masala kato askale na tembal sila Solomon na tasakta maingan na kayo kadinitala kat payan nila mana kayo maasha narafak makat payan nila mape ni mero siyan musingi na lutu isisyak awangin le ya ele fatie yani ko slain arule na woliki en singi bata kana sikoma shitla lalal fungi losan kasinga ta kana sish kadin esmak pekena ana Minister Frank el fakki kuno konsilala ki kadita ki fostong dolu ki sapta si nang fak mo Ekuh sinan gamit nagitok sa ilan God malang sila na ilefa esut maingin na kayo na shoes na kadin shoe met tok sa ilan God pel na kayo makatas kaya malan fela bagat sulela na evin kat taka nagilusya singe Wednesday samsam kunya ke akosten inusya main sewo na sikom nangani kila formula kasi ngakum kan fast ke saya ki akademiyak tagi kuno kon jiki Wednesdayan ngayon nakadin shook met to ko silent God masuwas lot nara kifakik mo shit lalal pungising lem eluti matamalut-lut ngayon el ara men ke loaf bread elos metloke suang nagiaka luwen munguan yen yelos eng palalta ka siya fakal fungilosa natakana si kum kadineta kadin shuki tokshalan katmet maswaslal ilya na kewa kat esang nasil men el parekatla el takanan fela elita mawala no kewa ma katsiyak sila katikan siyak silke bread alje yotsi mama kasha ke ipsinge ipluose kadin siya ilya naksin siyak singa kadin siyak siya fokat na ilya na Pange kasha laka nga flonot pela la fungi kun la
kusmutwiakan eka in safansalia weekend mga tutulagi akatayalaga kulamala. All right, tingin Diyos ko, kumgula. Kumgula, kula kung ama ko makati, kung saan ko nila bang dagit puklal meto, at kalam gede, masih wang ko manay Reference. nuggets na shows sa wiga to yun. Meto maklu, baka mga lang mo synoptic gospel, meto, Mhm. the yok na sin machu. Kanon chumlan medo mga sin machu, but tingin na sam gun na ke ilak shaw na kasingan. Pero kung di ke kacham gun malal Solomon medo to ka wayangan mayin mata ko manasing community of Jewish community. Now, as a plus, Malan Mark, kanon chumlan Mark ay manasin mit Rome, Luke manasin mit Greek. Na Di mana si Mid Creek. Kung ko na ako ng Mid Creek ang kung magkalam ke. Mm. Ako ng Mid Rome kung magkalam ke let alone back. Na John, mana si Mid na kayo. Mid na kayo kasi all communities. Hanggang sa masin sa weng na kung sa mawigat o yagan in kain isla minjak in kasha yang magusas kya. Na tingin sa na ilat ako na ke Fred, ba lang ngayon pelon chung namin Frank? Evinash matagal you minsan cashen pe doston. I mean, Frank, commute. Frank, commute. Commute. Kasi siya ako mga samon ni Iloy lang ang mute. I'm sure kalmo Mem ni balongan. Mga kayo ba kalmo ni fakir. Na parang masamram sila ko pa mazum na wala din kisensiya saflas gulala. E fugat na forskningen. Fin forskningen etter na aklasel sifan na og måla så. E fugat na forskningen. En etter forskningen forgetting operate kemalan fella. Na fin ngala na ora la mga etter forskningen na e foko ngangit ang ni malan fella na nakki malan fella or when forskningen malan fella. Na banang pamalutu chiga ta kana si kumiseng teki ni lakkay kat kyo. Lakkay kat kidan tar sang sin lang kat. Suk met to ko sa lagi fostol ko tolu lakkay. Kay kulo man lap ngas ki oye singan banang ngawi lang si sumon. Na forskningen singa ta kana. Ana in mo fingum dem da forskningen fa na map normal. Pabla fak matar met forskningen. Flea man na gawa ka ya pa 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 tumo sin kain. Aglen dia mai kasa plan Solomon samon ya pleke mas gila. Tiebe fungul ko ne mai kasa plan Solomon tiebe fall na ke ki kasa lan Rus you know askalen lan Rus. El global lab mai forskning la ko pataka ke tagalan sjau la ko na pataka musingil dia se me forskning lo man. Kom det ju kon forskning al dalma me da forskning ke. Tuga mein forskning al dalma. Wangan ngati mo kung den cloth offering ko men lumala. Hindi. Alam mo po siya love offering. Ano mo kasi? Kasi na po mo siya. Kasi one reverse psychology na kaya. Kung den love offering. Tadalo kayo na pinam. Paradoxical intent sige mas. Kila wala. Ay, ginamit ba lang yung tingin siya na nakfresh Freddy? Malum? Naman lang, Frede. Frede, si Vesingan fact mo, kasi tinyak la temple na Ashin Luo Chronicles 8 gosh, post sinigyawan gosh. May read sila si Kyake, Victoria, ka cham-cham kun, ka week medliki, ka cham-cham kun pero eskolal talk siya Solomon nga na mga sinasikyag na tukun na tari safla pro escolar ngan o semig ngan fact mo ki safla pro la talk siya Solomon is ito ko yung kasyaw me ay sokak mo pisena kayo ma ako yak la si kalim sa nek la temple
in fact la lame ka de la shwe. Você made gan in fact la the kun na talk siya Solomon ni Lorena Proyce ko lang na fact la is it a going ka siya me in going tapok la lame ka de la ka de nila tapu proy la talk siya Solomon na ningoy na kinse wo ye may kise may lise na ye madalan. Na merit nga ni siya ng ese. Fact mo ki mo ti siya nga liye nga na los tiekaing ay los Fox 794 ko. Fox 794 ko. Pero ko ano na singkat fact kaksak lalos ke long si kawin lang kat. An sigin lang ka la. Lim ka del sik me ke il pense el da sikan Moses koilai chamet likina el sapayama is in the forek kasi sila ke final le Carmel pa in final sa kuha. Kebel sima el tuya makay na line may palo igas lan kat lalo sin bel se lal bel ke may palo ang fuko ko forget. Ngay sam kin merit singan la isipal sa payamanga. Sa payamay nakalim yela. May kalensap sila nga nila ja el matalya matal. Na fashion sunod Moses el akalim ye ke en matal si ma Moses el step na ke nga in fact mo tuwin sa na tuwi ke en sa kum tuwi is la sa endo mo man menen matal pa kum tuwi man is if ta ko insects so ko apa shell ta ko insects so ko man na takone kailan Pentecost fact mo ay natin tako kaisiya na fin mate nga na may los kas kin law. Na mi saying Solomon pero ay ni tayo naman nga non kan ke may win ma may kose ma we may win ma even goes ngay tagli la mga si patati lang kung kikatli kipit siya ngay kutenta la pam si pasisi nga epanganate an kus elos ngai takli e pailai los tia sang in gang ma akilin yen mase los relangan ba posisel de la los ingoin matay ingoin fox finasano fin mai sokol dala gay sokol dala ke kuluk lalos fin dia sokol dala nakadela kinse o ye pero escolar Taksha Solomon nga napagaling nga. Il sa poemate is sokat na fon na may kisema ilo sa ako nangan. O sa ako nga in fact, magkisipin temple na na lagi galim sa armam sa may tulay los tiya ko inuchak na we. Kimiti share the los tiya ana nga faga. Ese o edwin ka siya o may galim sa nakla temple. Los fox sa binafing pal pala. Ado na sinlaim ka. Te kaksa ko nalgibola na lala lang sa kawin. Aquela nilaban boses lalos e audiak lalos ke enilos ashwayan akilenyan long si kawin lan lem god na selos. Posse agagos kan bak mana solo mana mait na kayo wa kise kin ba kise na sin lem god. El kise kin kao longo luo tao sin e ship silver klongo un tao sin dahil may kise inakin se uboye. Oy ngel emuit na kayo wag sa ila temple sa. May tolelos tuyen ma ako yak la na selos. Emuit li filos ngaytag na selos. Ekisesin lem kat. Kis kaksekin lem kat. We pa siya in mayon mata ko siya David the song na selos. Selos on kin on sa kuma fact mo. Long sila lon ma bad bad. Ayan na ma David el sapkin dahil sinaro. May tolelos ukya may upo. Emuit na kayo watuya. Panganak oyen kisekan lalan tempola selos in pelse. Que met tol met levite selos aroma kunelos met tol nga nelos tuen morik lelos into weka ako yak na selos elos kukya may ukot na mayit na kay watuya. Kak mo met levites nga nelos on kaya kinon sa kumasap kunyak na selos tari. Sildok siya David tilos in direct makin. Nabaon sa ko fact nga in fact mo long sila lon magat.
me na si kumisenge me ka teto is lagi meritsen kingali ke fos ako sina din nga nila kalem yelapan akfalet malos kelos orela pusin cow ko pusin sheep ko Osleyean kanon peolos elosorela koyelos ingon sanga kalemye lapan shui lalos ko lapan kina lalos ingon orela akfalet lalos ke longgalenko long tikawin langad. Nagkikadi laging si Uyelos ngayon na ilos Europe o yema ano na Kudelim, ano na organize, ano na o in order. Met toy nga nito makunelos, met Levites nga nito makunelos. Hello, sinamol ka na latok siya, David. Kimalto sa mile sap kinelo sinaro. Rick magin na kiwon kya ganyan noon. Weyang unsa ko mafekla na kalen ngan. Bakit ating kalan sa blog pumusing niya? Finga de latin se uye kat nakatakyok ye pelas na sel, katakyok ye kanon peos na sel, nakatinti na mol kan lala, katin nakatin kaksa kanon mana kayo. May si sham kinyak na. Nga fact kay si scenario masikyak ke paya polongan fact ke lemka din sikmay natin si niya si mga kung palakin na sa inyo. Nga kung pinaksiwasi ko ti matan ka at nakatilak matalye ko din ko in akalim yun na kilaro na si Elijah, Moses, may lalal kung ipinan Jerusalem kilan Pentecost, and King Solomon and may tlanan. Ile akalim yun at may matal, en ko tashwayo matal. Kot finaksiwasi ko ti matal. Ilbay use matal dengan na matal dengan bangon matal finanin got na kete or of nga kunayak fo sige du look long lagos was tolling on luo ke professors lon may luo milos the fada na yan si pam emaos ke fact yan ilos fada Jesus in sikyang na sa ilos na kung finesam kagat finesam na Jesus il wala los sham Sham na silos ni Safline Fashilalos ngayon. Ilos na kung nag-night na lime Jesus pa. May sinailos siya muna pa may si Wilalos Fashion na. Fos nga long si Riti Fos. Lungalagos ko. Fos lungalagos fos to yung ulo. Ito mo. Fos to yung ulo in fact mo. Na yung dahil fact na sinsiye. May luwo nga ngayon. Tukunil dahil ko na yakla. Jesus pa mo ito. Jesus yung wayan nila. Naldan fact na sincere. Ye insiye stiye fresh yak ke ingan. Oya na siye to yakin got ke il sham na sesh. Inke ne ko akate ya na sesh ke masla. Masirang ashkak fosingan na ke marit singa ba. Singan ba. But Finmadagi Gasland got amazing and we'll have that fire within us. Isn't it na for narayan ko tash wayo niyesh and niyesh long yao. Lim ka tilak madalya kisipingon madalalanin nga ako. Eme ininananin nga ako mga madalalanin nga ako. Gasland God. Paano may wiyak na fact na what did I read? What did I Poroy, but then sis la velas ki gasland God. What did I natama ni tuyak? Coffee nga nga tikan natana ni takamtara dutisen. I mean, wayangin kalme yan na sis. Wayangin siya na sis. Patettikeli well. Ara isingan mafring akong hot pa temple man God ni saying yo. Kasi kanya ple temple nga kung kinitan kasi God yang na sin lem God. Na temple sin God ngayon na on fire. Na en na kayo katashwe. En na kayo makatsun. Wait na kayo makatsun na. Palaking singan for on fire singan. Awan mga mo. Ayos lagi may lutlut singan. Fin siya ba?
got na kay wain kain Riti gas lal meti tet paroy na sin sis la bella shin ri ilogak sa rin got pangan marsiro. Okay, det är så här jag vaccinen. Nej, nej drog är sett. Det bara nej somnor det inte skulle med na element friend. Nej vet jag sett. Det just skulle as man vill säga weang va är na kalam GPNga. Kulo mala tamal sila ki fakloman. Ngan wikom in gain aula Stephen gasin goal. We met we as malup shaga tayena. Kalam si fan and the guy roll digni siya nangan. Anaging am da fakpel na kayo digni siya nga. Alena li ma kada di siyong ya ingom in gain met fak si inak kayim dan galansa. Nga kapkapag li kipel maitak yang belan dan galansa fin proy kain gasla. Ashna donong jin fakla. Nga liye orek malangad. Nga I see the fire ke kasin akataya loma. Wangin akataya yok mga sangin weng. Sinsiyak si mam sakak ngayon. Mena si kumusing malutut siyang. Nga ko me ki gadak fashi. We egen Alan Kalan sa plan gata. Nagkimakatara kate iswaka confirmation siyang. Yurin kat papala payel wikat. Di makadak fashi. Nga lang sinarik magin kalim sisik ma eligesta na sika. Kalim malusin na sik na ke live di gasa. Nga or faka akflat lak na singata in mo say your all and ngayon for kalal wiya ke mga akfasya nabanang kita mo sila samram pagi akin may akin say wonge mind ka ben confirm ye kung fact ke bel sima en makatikia file ke shwe niya shwe arule na katkan pala main say wo nga kilen begel le Mr. Frankie the fan of the kalal na finan siya na Washington State Isisiawin ko na niyan matala tiya mafsheshi. Ngali ke kashalan gat ke shipin be el simet kalansap siya pa si selin kain esang na singkat mga kasha pe siya ulala. Mga malutut na si. Na pa na nga alana lang si faxilom nga ke kumsamram kin bekilan in Pentecost. Manain law for patati na fellows nga in confirm niya. Na lela in patati pe si main kain ako kiakin nga hindi mga jibana ako siya. Mata ka ke kalan gadin ako siya. In kalim, ana sila men diya kivin so go finalin na ken malos madol dolas. Ako lang singat ke mulutut ko. Lamala. All right, taking just call kay kumgula. Asunod la Minister Frank Ash faklum isang weang akto yan ang kalam GPNga. Frank. Alam mo, kala ingan kin ke di yan nakataya. Tili yan nakataya, long yan nakataya siya. Nara, kalanglan kapta ka na si kumusya nga kumindila. Malutut siya ka na kimutan yema. Fin nga ako maskyo yema kata na rela New Year's resolution siya ka. May simakatfak mo yung mga na. Malutut siya ka na si kumusya nga kumindila. Ingan ka, let's keep that fire going. Let's keep that fire burning in us. Mayin, pangan mo sa mga akta sila tingin siya naman talaga na he's gonna keep us going, keep that flame. Now when kilos ti ang ke akta sila tingin siya naman mo ilos foxefi 9 4 natin kish ilos ti siya ilos foxefi and then instead of gang liki and then foxefi glomalap kya akta na kalam si kashabelal taking interest in batagangan ang lalim mo man na kayo at taon sa pulmuli. Glomala. Okay. Lamin from gula bain kum gal mundi geksa gula gaslomon gidin vast damit na ge sige digisa jam gune singa nga sige anda pizza ila sige mot ko agi kala sa blok kum singa okay to so wel ako Scott kali ni se o ke million medisrel da pa tu yop tu pang yang indie le ana siamo conosciuto na quello che non c'è lì la poi mai dal facco fino a scelta ko inko sa na kadin siu sige mod ko million tapia tapanin sikya ko mo
kadel din se wo so ba mai sing forek long sing ko kiseng kalme pa Solomon daw Solomon el kadel por ngo pro na tuin sing kat wedoklet na si kumuseng ski mo tu klan sa plok kumuseng ya fin kadel dia kayela ka trash na met na sige mo ko mai sikyak yan na digisa na lusa sikan non ko kata kata oye makadil kata akal makadil likas sin mo ta galim gela oh may singan ash fire ash single and the vast na wayan kadil wala bakit kapag kat may da ka nakilin ke masi ngan na sige mo ko fin bang ako tuwe me ta ke pela ni tawi na alu di kam da ni ka nakadil wala usi sign say ka da wa Sige mo ko, if hindi pa nakalma pa, may ko lalo siya, tikan sum aralo lalan, hindi ka na sum na yun ka, tinapay na katlawela, trat sum tuya meta. Sige, kilya flak luman, na baka, kilya flak luman, na sige, if hindi pa nakalma pa, nga kumain sum na yun ka, at mingin tuya meta, kita maikin le. Minfin ka lang siya si Akal, may tayo pitaki, tayo file, next. Ito siya kisama mo, next, namasin na kesiyan niya pa siya, pakalwaningan. Wengin na usreta ka, okay. Na usra si kumat kung Christina yok na, hindi siya lang nagimugila siya. Kasi siya represent niya. Represent niya si Fena, zum faxeviye madan kat siegel ni gesta kalm lütleg den charm gunda na aş kalmeyi. Tika na aş kalme ni na maitse na molik. Na katfinde molin gastan kat. Alle upek den aş uşek som tafen gastan kat. Ni gat ta molik. Ona si mit kan diak riti akada yesi. Ona si. Kse pa. Kung molik, kung fin molik ko may kalem ke fakat lo man. Nagulo, ngay tafo pa na maritsi na ke to kayo tingin siya na ngay tafo man ke sette. Ang sette an luo chronicles pa na ngay siya kaya tukun en siya tingin siya enal tuwe. Si Vesan ba kofen akfalet o safla. Kofen akfalet o safla. Kung may liyash na yan bo siya ng ganyan. Kaya lina kalikos tukun lina kitkos. Mesmo niya ngayon. Masima din na isyo nga kang naging maritsa nga pa. Pitsay lang. Arsh kafait kosh. Na kafa sige malimak eat kosh. Pa mo kafe Feast of Tabernacle kafe me Feast of Tabernacle na ko siya tigin. Just ko living friend. Tigin siya na. Aktak. Iwin aktak. Kafen iwin aktak them. Masigan siga ke malimakit kosh. Pa Feast of Tabernacle ko gas the original language. Masigan ay sami original language. Gas ipo Yom Kippur. Yom Kippur pa malimakit kosh. Pangan bel si mga tol falet si ilasom na urine card. In pro siyak kinanak manas met na sel. Na fingalo nak manas kabela mole. Na ito pro na nasa sin met shawlal na met tol na kewa. Kalme bailos, belsin illaligi Holy of the Holies, and Israeli ngon galaklop. Kalme ba ingin na ikon nak na siya makuluktan ni Israel. Kiplan belsi yesifan na. Yeto ka tanong dadjwat ako. Na flot lagi malinakit ko siya ngayon. Linakit ko siya metan, ferdi linak alkush. Na lo sugar kon la akfalet siya. So ferdi nagilin eat kosh. Kumuha ka linsigan wikluwe met ngayon, malo sisla or akfalet lalosan. Na linsigan mi kosh na phone na ba lo so akfalet lalosan na sibe fakyang linit kosh to ko an na linak long ultolu ke malim silangan panbel si ilos koin na folokalit na ke en lusto ka we men kalme ba ilos polakin sewo kafin sewo ke malo sakfashin
Naba, tingin sila sa good na ke kadal sa mga ASing forek kisengan kayo kadal si u. Na los mata week si be mata orak flat lalo son. Na fala week todo mo sisla akflat ke malimak itkosh ke ke underland with Jew. Na mana si kumin in vlog na okay, gina chamgin mga na me kalme ye. Kalme ko in vlog ni gaslan kat, aquaklan kat. Sams fossil lumen från vägen. Si Samuel med oss långt långt lu. God il lång se akusten liki kise. Kalme ya pa akwak la kumaita efla. Ekoin tilaurek mo. Fanamalan God. Shala yun na ako yung matake. Kadalo lang akwak se. Kadalo lang kolyak lal, nasigmait lal, kating balansi, kating balansi wo, kat flok lang ake. Nakatinaraoingen, na payro kumtinsi mit faka, kumtinsi mit klans up one god, kumipulakan len, na kumbash na one god, le second la fali ko. Finne kuminsum nage, kumin fashion na yen. Katlasang nakuha na sin may din so and kun matawe. Nege may gara sa kuwan. Kung finsum dam may ngan tu takling line na list ko. Katla uskum na nege motor line sa kuwan. Kung is may gara sa kuwan. May say nga ni mata itu palo en fere daga. Da fo elia fuska. O kadil bay kumadi kumsra masen bagas kuwan kumso. Finne maşık finne kom yeme ke parking lot se. Fikar da kon yeme kan yeme şuna zaman parking sus kon pull out da kon mo yang park again. O sus angin around ni na şu parking. Parking oy mabu makadil ka nakfashion sin mit kalans up se. Na nga fact na pang ka se mo degin sen il samram kun mak ye kat fin matake malan ka. Nanasikum faloko. Oy nage pukla Revelation subtalu that nasin leda nasin with church Ephesus. Come back to your first love. Tako na kimas ko si ma uskum me na kilala fong isi ngayon. May talil na kima akuklan mo ito. Akuklan mo ito. Kadak flati. Tamalan ka ito. Anlang pinakuklan mo ito. Yung malan kada ba usin siya na siya, woye na siya. Na kayo isvesingan, kafin ak falet o safla. May na kayo ilos liye sa to ka sa missing ka, ilos siya mata arak flat close, ilos palakin in siya wo. Nasa payak la ilos na wam siya losan. Kung finigin may kod sa kialuan, kung fakakaslan ka, may takawialuan, kung kilos fulok ka ligialo, ilos plak din siya wo. Kalos ko, nalagi may fakak, announcement, kunokan nilos, alafo siya, o kaslan ka, tinaan niyo. Parang may dudut siya, fulok, kung may kod siya, kung nakikingkene, kasi gatin tafayak lang, may matakawialo nga yung fulok na lom sila saan, palakan din sila. Dahil fulok lang, weh, kasi kato, kaslan kat pa na pa ilaw. Tignan na lang, katsum tas siya kunegi kat naging masing, ilo siya fosyak na upe. Paile, kat enyo na kitin, tukay ni, inse malala, inse wuki mamaasan. At yung mga iniwangin, mga long si mo pa already mo tanin siya mo ito. Kung magkagta na may iltikan mata mo usasol. Feeling ta mo usasol, ila kasayat. May nagawa mo malalayin sielos. Na balang mo siya fellowship na wo. Nagden teora ni belele. Gano'n man na fall. The mas yok siya ba kasan gadin fakya gayik. May danda ka mata loop siya pero wala flock la. Finja ka ba program siya nga igam takam dalongan kung flock na matan siya wo. Kasan gadin wikong matan siya wo. Mga mapay kat agila bella siya. Tingin just go. Saklo. Kaya suso nage pego siya nage Senrian. Blank din siya to set ba na. Masama ko go over 5 minutes. Ngayon yung Beyonce Lumen Frank. Tingin siya na vacuum. Wala. Lumen Frank, ngayon yung Beyonce, kasaf la yung? Global lab tamalel, kat ingan gin bellas, nigi bel singa, may ako labangan mo puro mo, fakulo mata kayo ang tikin niya.
tayo na gimasam-sam ng biya anda kay ka Ay, nasuni yung daging sena, may fact, mudang weng, mawastaryo, nakisete ko, wala sila ingan. Glomala färs na med nga mo pelal tignan le inena glomala. Alright? Kaya daging, napipel mo. Global lab, pagkalosing sige sikligim nit megos. Global lab na sinkat kaya katayo makat fasa kene ki pelsinge. Pagkalosing paslagin outline sin naki madutut sin ki Sandria ma secondary school kan yak. Oye pe va pon fa yagi ki set ya ki lutil makat ako naki tudangin set evin along silan kat. Spesifik fak mo Solomon el kaefe aru. Na maritan ba siya ko sa alkos, first lam nga lagos na kay ungol siya. May lutut siya nga en si makatas kay ngina pa sham na safla. Pa safla mataka year old Solomon me ki pel si mamasala tari to ko sa temple sila to ko sa Solomon nga. Pel si machanam kaya nga pa yaya fukon ngol metigi sustalan Christ. Na ipluo pa mai eta ka ke malutut singe ya ipsime tanta ka ke first lam nga lakos ke lam malon gos siban vak mo len ka dilan akin sewo wo ye met na kewa tema di Israel mo kena met na kewa pata ka ke first lam nga lakos lam nga me ko malon gos nagaip siya klon lem kat las in wikat pa first lam nga it kos na ungol si na kumevin nan kata na alena malutut singe alena fall na ki aksafiyen makatas kya factual damle shirle ki unakon sige setyan nga en samsam kunyakla ke pel si masaf lang na kasaf al Solomon el kolla na ki len singe ul akos ke dedication singe in the fall yang na ki ko fuen iwen aktakta factual dignisyan el samsam kun na ki malan kata te orario ko karka ko full welia very orderly in chronological order na panang pangorek malan gata in the falyang nage ko wen akta wen akta singe nage malutut singe daga na siya ngan riti very quickly basta malakos flashback mo Solomon el aksafila proela na sin lemkat el duyak dan lang siya yen sinama elda skyak mutante a shalak palwe lamal mekor el siya kisiya pa shalalaptal elan kat elan akin siya uye met na kayo siya to kani inansya paano kayo mo temple singer mayan temple singers lakin gateway si last na yurin God wasak lam ngalon ko siya masap aksafi ipsimit ni fakla kaksagan lem God siya esang misle na sinmet lalona elda wulela ke eliang na wulela wula na lal na kayo siya elda fakak na sin Moses mat kalensap wal panganip si meta din siya using a blessing si Solomon siya kinga na sinakewa. Fayan ki fas lang malit ko siya ngol siya mataka na siya na ki ipsiak luonge ma Solomon ngi siya genge. Na ki fas yak lang malit ko siya in fact la limkat lash in wikat na ki the we met matalash. Follow na ki Exodus di vok na lalos na ki chap na ki taka na ki masala temple siya nga. Utyak na fel inulehang ay pa na ki temple siya wala Kate Poison na yung gat niya. Lam nga lang algo track mo layla lang na raka din aksol. Takadin kain mo fall na ke malang sila pel na kewa. Kadin mo kun elian wasaplal aqua klal siya elsang na sin met matalash. Nakat finara na king ngos kaya ko stensin sin met matalash. Kadita in siya wusing ito ka. Pata ka na siya skifas ng malit ko lang algos. Kadita la pangkapin malutut siya na ke arula siya in aksol. Na lam nga liya na ke unwal fakla lela to lem katlashin some pricing price la Solomon nge oye pe mo siak lok sel inge in belna kewa lela to lan pakot na sin met Israel and na sin to ko sa lalos fall na ke mo inin na lalos len accept yun na matan fel on the phone faitala lem kat gana pakat pay ewan si sayal malutut singa ta kana search inak esmakin yegat akay kat kulelalan kata la eva tjena davon le evi nege kat folok te nege bella le prema ta kone ki
pel mga kumas ke musingi ma na kewa ma tataf na sil Paul ngat kalensap ingan de kana shesh ke gospel som digian merke ikuya ki sham la fung isimin go try ngakom kapasyan le urun lem Jesus Christ evini kat temet ke shuflan Juda ka Levites tasak ta kelal fung ilasha katalik na din katla through Jesus Christ lelalan gat nge ebe chev na dafung na sikkum parang maata ka na sikkum ge ba nga ko min shuk ke kala lal fungi la ra aske bugin dawin ada shan shuk ke lal fungi kalas pange kya sama kan ka ke fa closing ya shot bell na chubos global lab ke bell lak magumda ko sa asina sikkan gan la fa closing global lab Taking Driscoll, global lab, Fagalose, Nikli Mego, Nagum Vakla, global lab. global lab Alla tangali na pa nga mo katsun kapun program la siya. Klo na siya skawa. Elsi na tilves, klo ke ube na zoom, na Calvin Likeksa, na gusto mo kat-fact, ikim da kin program mo. Klo na siya skawa, na baga kapun program la siya, ngay Eugen Balance yung tingin siya na Lamin Frank na tingin ko kali ke si Proy na ba nang tingin siya na Ashfaq lo med di Eugen Balance Lamin siya Frank. Kahit gusto malap nga mo, nga we nag-aksagin kat kikataksak ye la, gulo na sin viewers na kayo ma we kat nga di lagot alaga na may singaw ni kisaf la. Gulo na malap, kat nan we ko was, nga nan gating we kat na kayo. Ay, tingin siya lang gulo. Lamin siya Frank. Global lam singkat kikalan lal na shesh kikat sun kapun may sham lash na kapun week may klola sus na kaywa din siya tuwi ke proy ke matlala alfung yash na kaywa ang kapun fak global lam sin dear siya ulala dear san taga wiyash la mo ka in wipe puro ke may lut lasha and na sus na kaywa viewers on wilal pena tigin siya na kyok ke ban kulalash singkat ke was na gawa sulela wo bagus sulela msihena bangan marshu ka tarila naman lap na siyong tablet sarle take interest kad ke kafe ang lobos ke usyan magkuya tarila na. All right. Lamin Frank di sa uskilo faksa fa la ba magumin kosin uswi ko o ye ka wo ye e patat na fame kumfin akosten akos kaslan ka. Even makachang na phone na kasam da woye long lang lan ka at patat na vinilos sa mga akosten. Launching card, clone suwas kewa tingin Driscoll, Mr. Frank, tingin sena. Ngayon aging balance sa tingin yan kaliya kasi kas to na the fact acts figure proy. Tingin Driscoll. Lamalap, in we go in kak second kat, kikat ka ni kiluse senge, gulo ke malutut wo ka ke kaslal, inak kay kat kewa, fashe di klasha, o yen ka, ekat sa asang na silki pray. Kat kak second kum kat falat lash, kat la leprem, kat la laisik, kat la chika. Kat siya sa paya lamit sapla na financiers ko siya, hindi ko yasan la lalfungi senge, lalailik na felum senge, en atulani na financiers ko siya, di lokanak met madalash, di kat me, siyakat me singe wi faga kikas metalmo. Kat kulo malap na simugat, kikumrik magingat, in ana Alan Kalen saplom. Nanak manasa kay ga din lalal fungilash. Le shingat yak di gielya makaynash. Kashikat na kaywa, kipel singe, wi met wi ashma, aske delegasa. Nanak mas kashikat kifasha di klasha, kat dote lagi mulututlo mala, everyone and siya wala lom etafungle. Ekat kaksyagan gom kilaban lang silom na siyes. Kat ne egen met kulub akum syak na lang sikat. Ken when na dum Jesus Christ kat lang si faklo malap na siyum e pakap to in lang kalang lomin wikat ki fasya di klasya. Ken when na dum Jesus Christ kat faklo. Amen. Na malap. All right, tingin Driscoll, na Mr. Sugyangan sang onin kaliya skolash ngay. Stak kalman sumoy lakta ay Ona.
Nej, men kom igen.